Yes, mwaramutse mutese bantu banjye meze neza muri amahoro. Ikipe ikipe ya Manchester United mwabonye ibintu yakoze. Umukinnyi yihesheje ikarita mu munota wa 16 gutyo igice cya mbere, ikarita itukura, birangira Manchester United inaniwe gutsinda umukino ku bakinnyi ba Everton batari buzuye. Ese Ruben Amorim tumwite koko Hatozimana, ariko numvishe bamwe bakomeje kumwita ngo ni Hatozimana ngo ni Hatozimana, ngo ibitoza bwa Ruben Amorim bukomeje kuba ikibazo. Umujama wanjye ati nziyogoshesha Manchester United nitsinda imikino 5 ikurikiranye. Nyuma yo kunganya na Nottingham Forest, bahise bakurikizaho gutsindwa n'ikipe ya Everton igitego kimwe ku busa ku bakinnyi batuzuye. By the way, ibintu tubifate gute? Manchester United ntizamuruka mu cyiciro cya kabiri, ako se sininganya amanota na Liverpool. Reka mbe mbyihoreye, nibutse ko za Tottenham zose banganya amanota 18 na za Liverpool. Nta gisha cyabaye. Ikipe uyu munsi dufite Chelsea na Barca muri Champions League. Match nziza, nizere ko mumfashije gushigikira ikipe ya Chelsea. Nkunda mfana Chelsea, ariko nkunda Barca muri La Liga, ariko Chelsea niyo kipe mba ku mutima. Kipe mba ku mutima kabisa. Muze dushigikirane rero, mumfashe gufana ikipe ya Chelsea tureko yabona amanota 3, sibyo? Thank you.